ما كان للمشركين يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر نری پکار مشرکان لرام چابادی دی جماعتون دا اللہ تعالی گواہی کئی دی پخپل زانون بانے پا کفر کولو اولئک حبطت اعمالهم وفی النار هم خالدون دا کسان برباد دی ددی دا عملنا او پور کی بدی ہمیشہیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر یقیناً آبادی جماعتون دا اللہ دراغسوک چیمان لری پا اللہ و پر رسنے وقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ اور پابندی دمان زکی اور زکاة ورکیم اور نیرگی دیشان سواد اللہ نام فعصا اولائک ان یکونو من المحضرین نکی دیشی یقیناً دا کسان بید ہدایت والاونا اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ آیا گرزوئے تاسو بس کول پاجانو او بات ولد مسجد حرام پشان دا غشاشی ماندری پا اللہ و پردوستن او جہاد قید اللہ فلار کے لا یستوون عند اللہ ندی برابر دید اللہ پنزم واللہ لا یهدی القوم الظالمین واللہ تعالی ہدایت و ثواب نور کی قوم ظالمانو تام الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله آکسان چی مان راوڑے و ہجرت کرے اور جہاد کرے دا اللہ پلار کے پخرش کولو دمالونو دزانونو لوے در دیر لوے درجے والا دی پنیز اللہ اولائک هم الفائزون ادا کسان دی رسولن کی ریخ پل مقصدن دام یبشرهم ربهم برحمت منه ورضوان وجنات لهم فيها نعیم مقیم زیر ورکی اللہ دیت رب دریم وخاص رحمت سر رخفل طرف ناو پر رضامن تیام او پجن باغنو سراش دید رو پائے کے نعمتنا ہمیشہیم خالدین فیہا ابدا ان اللہ عنده اجر عظیم ہمیشہ بھی دی پائے گے ہمیشہ یقیناً اللہ خاص اغسر دے ثواب لیم یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء اے ایمان والو منی سے پلاران خپل اورون خپل دوستان ان استحب الکفر علی الایمان کہ خوخیئی کفر رب ایمان ماننے ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون او کچا دوستانوں کڑائی سرستا سنا دا دوستانہ کو ان کی ہمدہ ظالمان دیم قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها تو وعدیتا کویستا سفلاران استاسو زامن استاسو رونا استاسو بیبیان استاسو قام قبیلا اعمالنا چتاسو کس گٹھے او تجارت چی ارے تاسو دائے دا کوٹا کے دلونا او کورونا چی تاسو خوخوائے غیلرام احب الیکم من اللہ ورسولی و جہاد فی سبیلے داریر خوخی تاست دا اللہ و رسولنا او دا جہاد کل دا پلار کے فتربسو حتی یاتی اللہ بیامرے انتظاروں کے تردیو چرابولی اللہ تعالیٰ فلذاب واللہ لا يهدي القوم الفاسقین واللہ تعالیٰ ثواب نور کی کامیابی نور کی قوم نافرمانتا